Selama sungguh besar kuasa-Mu, sungguh hebat kasih-Mu. Setiap saat Kau menjagaku, sungguh ku rasakan kasih-Mu. Yo sonong tetuong kumada tidak insanan. Yo di disan do bawang got ay kararangahan iti tetuong kubain no tu rumah samo hiti nga logod-logod pakantada karangahan lagi. Kaya ata ko pakatilaw musam kanaw misisa ta kapag isong samayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw da tetuong iti katilambos kasari ahead kapag yampay mayati kay sisan sambayang tetuong iti. Kung sikaw nag-isa kadungno mantad da piramutan kain kokoton hay isang simbayan mo sambulo kinangan. Kinsan po maborsakod o sanong tetuong kumadati. Puji Tuhan tu tadaw do bayno insan pakagud no gonop ko sangadaw toko dot ay kano ta kakagud kapag timbungak ka isuang gat kay sisan dot tetuong kabayno. Tuluh na papanambarasan dati tetuong bayno nga karait do koy mayaan. Ilo na po ay koy mayaan dot naraitan do hiti nga iti mukjizat. Mukjizat. Tumanod na po kita bodusun nga ilo na po mukjizat nga koy mayaan kasyo. Atumbayan ako dat ay mayaan ta kano bugatit sayrak karay titi kamundak mukjizat. Sa linay da kayo po impasi impiro kaunan kapurimandat ay iri no kapirit ralan tay ko kanta kandat ay mayaan ko. Ay mayaan ko nakawaya. Tay kay boras na pandad malayo ilo nga mukjizat. Harohi hari ta purimanan da kod iti adit mukjizat ta kinorohingan ipinorikot pinombaya ko pinotumboyo isuanggat tindalanon no kaposian no kayo tisam-tiso. Ngayon na po imbulaya ay koritan dat ay mayaan da isuang kaposian ko ihom napasan kundi mo kinangod pirangaw-rangaw o gumu na dihin na sugot datin nunuhi dohak kay mayaan dat ay nawayaan isuang dat kaposian mukjizat. Monikid dati nga haro na polot kay mayaan do awayaan datin kumakinorohingan. Iralan kaposian dati. Haro na po. Sakira na po aiso nga ratio na dati dat tatuang kabayan o insanan to kano po nga kawaya iti kamundat kay mayaan aralan dat pinatumboyo kumadatid mantanto kinorohingan. Mukjizat ti katumboyo kumadati. Okay. Ayat na padati nga isuangat ulangan buka 4 ayat ke-6 nga intatan no do kayo moy do kada kau kalihu do nunuhi no kitoh do kayo miampay matoh do kayo sendiri moy dot kadad o insanan no paringa atagak mantad do ipamuhandamanud sa ninarok kaposian no. May no po sunudo kumat tanganak-tanganak no
nogi kumad monongodu manangakih nu. Okay. Sekiranya pemandati impuna ilo mantada ayat ko iso nga ino po itinomod tomodon dat ayat oritan ilo di ulangan buka patilo nga karay tomomogompi dot hukum kinarahingan. Nunuho ko basan tokod patungkuson kuman di tanganak. Isuang dat nu kadilo ipamuhandaman poilon no pawaraon no pasunudon no kumatanganak nu ako no kumatanganak nga imono ngadu te kumanangaki. Nunuhot iyo kayo hit itakihom tadu ngay dundo. No asaraw na padakom no nahiman dako patungkuso pasunudo poilon do kayo kumadi tanganak imono ngadu manangaki. Tumbayaan ako dat kagumuan na padati ginumayo sinumukod isiriba dot 80-an 90-an haraharo pakanto nga ano gumu nga kaubasan na po 80-an 70-an 60-an iyati da sinumukod nunuhi asaru dumolahing dati man pasunudo kumadati kagumuan na pa nga itangon-tangon. Okay? Kaila ko pumanangon. Haro, himuti daw ti tangon-tangon nga ako po na once isuang do video man po pasuang video hirim idon dusun. Harapan daw ay nuridi pagilangan no makinongol na tanganak. Nga tumbayan ako dat iyati na po taon 60-an, 70-an, 80-an wakan di 90-an nga antakan na po ginumaya to ko antakan di tanganak kagumuan na po orango dati nga tangon-tangon. Hiri na korango to ko isayti ko mo dat iyanak-anak. Isayti ko mo dongkor. Ligot liyaw. Isay po ngay bulangaw. Ay. Iriri po ta saraw ko hoy. Haro pa suway ka. Kaubasan no po nga itintod modo. Iyo nati. Ino pag di gulupom ay sa itila tirik. Ay so handphone to ko. Ba modok ano po mampisok na lampung. Sumuang na diri kulambu. Tadapon nga ay sa tilom galam no. Lumatan. Hiri nandad aulud to kon modok pail sang ilatan. Manangon nandahi bolyo. Itapa kay tina. Okay. Saya pagyangay Yuroy. Kodo-kodo. Hindi nga agumo po. Sorry, tad ay land ako. Hindi Hiri, nandang makinangaw. Tako nandang song kalat ka. Latin na makinangaw. Di mo lahing ulam na kodop, no? Sumimbar po. So, putan na yung sarita. Ay so, nanda sumimbar. Nang kodop. Kodop to na di. Oy pihngay to nando hit tangon. Nga aramay matigi agi. Hindi. Umbalay badadi manangon na tanganak ko bay no. Hinggo for it. Ay so matidi bay no hay gi. Alay di ko ngodop tanganak. Pukul 10 hari apa kodop pukul 12 ay kodop minsusuab kodop no gi
Okon ko tangon nga okoy hidi ti handphone dot timpubay no. O lintago. O lintago. Tumalibom kombiton ka. Sunday to lintago kaganon. Tumalib nga kasait iti rasok tumalibom kombiton nga lintago. Hindi. Jadi inapahit osorow dati kaubasan dit iyati ginumaya nga ilo na tangon-tangon. Paing kukurahot ay tangon na wadi kiki. Haroy kaguhit alimpuhunan da tantaluging giriok kano iri puwet osorow ahandaman kupya kurila. Ondia tokoy. Jadi hamu ikasala ipiahi tangon idi nga osorow kunon dot iyati o ginumayo nga saira na po din nga sukod to ko hali piat tangon-tangon no ri nga ahandaman to kay timpubay nom o gumu ikasariot ay nuridi pagangatan dot popowon sad ito nga sonong isuang ga tangon idi. Pasunudan ako matanganak-tanganak no kumamanangaki mo nga duon sana nidi. O tumbayaan to kod isuang no pod ay pananudan ati kumakit narahingan o gumu iti kaymayaan o gumu mugjisat tanawayan dati. Iyo kayo himolahi no di nga timpubay no. Paingkuku rada kayod kinayempunan da kaposyon. Anta kanimi karuhang. Haratanganak. Ako ninaku ko oing gorit na pinapagaya ang anak. Pinapagaya dahay mo. Tu ralan kaposyon, tindalanan no pa kaposyon dati dit 70-an, 80-an ako ni ko asonong. Okon ko miagal bay no. Masusai ba ti kaposyon ta katibay no nga right na pagaganuan da kausinan okon ko miagal dilay. Tapot tagit amahali to sindilay nga apang kalimahot apagon to mo diot ay pagaganuan da tusin. Karabaw pero no dilay. Karabaw haronot hari ko piro ko basanan 200 arabaw dilay. Bay no na pohom isandangaw no pasunguhom. Ay so na ano 2,000 da bay no. Ko basan no pa nga 3,000 lebih 4,000. Jadi agati kaposyon dilay nga dendoh bo nga agati nga asonong yahot pagigihuman da timpubay na kausinan. Right kausinan. Tikan sadin. Kuno nakasupo amura kapya nga nakakasupo ko pa di king kapot. Walo na pa dosin nilay. Walo na pa dosin sa ringgit. King cup. Iri ni itikantin da light dilay king cup. Bay no na po dihom biro diri hari po padagang 4 ringgit to kita ko. Jadi saira na po dot pinapatimpun kau dot ay keluarga apagon na pagigihuman dot kausinan ang pinapagayot tanganak nga apagon. Umbala di may sikul tanganak iri hindi kaguhot mamahingkud iti kamalahingan dati. Pero di balanja kampay ka ato no di paganuan hingga no di hot pamalanja ka. Gumo nagi pagilitan dati ay nakatilambo sa sikul mantan ko ay so di hot
pasunduran di molohing ka mamalanja. To o nga pintar tamo dadi sumikul nga ay so di pasunduran. Okay? Namilo kurayan lah. Nga sayra dat ay timpubay no koy lihon kago dati lobi pon montok do kayo hit molohing ngay da timpubay no kumailih kau nandadat mamuhon damin dadit pengkukurad pinapaindalan do aralan ko posyon tindalan no ko posyon ni lain ngahiri takonod hara di pangungsikahan dati kumakinorohingan pengkurohot pangahakan do kinorohingan umado kayo mikaruhang gisam timpubay no nga inapay tangana kom ng kagayo. Okay? Okon no ko ng kagayo nga opusaw yelo do kayo. O ramat do kayo. Sebagai molohing. Puji Tuhan. Okay? Ay. Sakira na pod mangilah takod pa yung kukurohot pa yung goriton dat molohing dati dat minagindalan do koposyon pinapagaya dati may pagiuhot dilo. Okay? Sangkuro nakapagon na pinapagayat tanganak timpo di lain. Rumah sakit sadu sakayon na mo'y rumah sakit apagon pagon ni o soro-soro kupod insan na binaboh ako pero namat taon ko di hoy miya galit dit painsikula ko na tahun na 6 ko tahun 5 binaboh kudi osorom nuno sakit kudi nga kuno kasimbo gudi tu binaboh ko gid di boliong ay tumbayan ako dat painsanan tako nga harit kahandaman dati paing kukuro kayong gariton di molohing got pinapagayo dati nga uhotan nuno pa ilad ay id panangid dang kinarahingan kuman pa nga dari sudut rohani agay mo ti kaunsi kahandilo si kau no kapya kuma kinarahingan to yodi pia kayong goriton na kaposyon nga timpubay na hom sangim pasih kasari kawi nahit iri na dahi kamoyon dahilo it pagangatan dahilon kada nadad ino pa'y kahandaman nudit pangahakan da kinarahingan nga atagak suway ko may no pasunudo kumadi tanganak o silid iso o kahandaman kumadi mo nung adu manangaki paingkuran ang kuralan kaposyon di tempo nakatalib maha dando dat ay toiloh na pula tanganak dati ilo mo nung adu manangaki nga haro no dogi ahit kapusahan diyo iti kantakan dati pubay no tokoy kamuyan tokod ontung no mo kapila tanganak katimpubay no mo moy sikul milon na po ham lumintuhon nam hiri sikul lumintuhon da ikarita hiri na sikulan tengkura kayo ko minay sikul di lain pero batu panahon pero batu panahon pukul nun po tumungan manangapoy pa may sikul nuno hatapoy itudong suduon tok kano mamanaw pukul 5 sitanga ay sagyan do guess di lain inahit suduon itudungat sangingutok kahirip dampuran moy no gayat totong may so mamanaw mo'y sikul. Mo'y opisok itudong ay man sogyo popi talong-talongon da tilong. Popi talong-talongon da tilong. Tay ko poping yelon. Asuduan nun day tudong
iri nandun, handa misok. Iri na pang ito, itudog. Kano pa kayo nga pilasot. Kanong mong ko dungot nga angay tom. Harima ko it. Sanging ka at angay tom buhit Kano nga ako naging gumayo. Ay, aramay no bo. Ina pa nakapagulo kaya inasusudi 70-hanam karangaw ako na dilad pangalaman at sumikol mga kari nuno ka kari. Linugo gundak. Linugo mundak. To. Bayno paingkuro tanganak dati. Ino pa hibi 40 pakanon nila sikulan. Yang layak RMT. Pakanon. May sikul pero no sinat ay tusinda igitan dati dilaid. Ino pa hit timpud iyahay yoho lah. Duo no nahapadosin nam iri na buhat ay ori ka tamolahing didilaid mo. Duo nahapadosin hari makud aiso. Duo nahapadosin na mungon pa panakaho. Ay, saraw ko pa yung panakaw ditusin ko pagaway di bay no. Nang pagaway nga ibati nga pagaway putong gata lah. Ay, rasok dati paingkuro. Harta kan nakarajaan mo dilaid bo. Yayasan Sabah. Iri pa tu harus susu sekolah dilaid. Aiso pa doon adalah susu sekolah. Saya no po nga dati gulio nga iri nga piagalon to kano pati tanganak ko dondom iri no hit. Milo na dati silihon do isoot ay pangunsub kumadelo. Moin ilo na po nga monopot na do gyud sumikul. To komonotos to kano bodagya mo misunod di tanganak bo. Iho ka daw nga ay auru nanday tanak ko main handphone kang kundohom wah. Duo na matimilom manimban na kaposyan no. Kumoiso sumikul. Mantada sikul irinod itinapak inanapak kaposyan no nga kasimban. Kumoduo ay sa pia sikul no nga aparo. Rajin. Jadi sekira na pod ako sumikul mesti aparo. Duo na rin. Ako na po aparo kumaradya sumikul. Irino. Nga ilan to kun dati tanganak ko ay dam kada borsod la tanganak iyati piatu nong kolotaw nga ay kay lihilo handphone. Pono kay sisi sa tilo ay ilo nakaguhot kay bayat tamo dati ti tempo bay no. Oh haro nakagu susu sekolah gi. Oh. Wah, sanong tu haro. Jadi moy dadat ilo na patanganak dati nga kapuriman nila mongon sikaw ti kantakan nila timpubay no. May to kono ilo sunudad paingkuran ang kudatid nawayaan din katalig. Kada no ilo na pa nga kausuy kapuriman do paingkurahit dati no nawayaan. Halipiad harapiswayan nga iri nagidahi momon sa idelo dat mongon sikaw o mamurimon mamagatang gitit kantakan da timpubay no. Dot hinggad ino po tindalano no kongongoyon dilon isuang na sikul dilo nga ay pasimbayan. Bayno na pohom bobos sa akuri panhak ko tanak may sikulom saringgit lah. Saringgit.
iri nga agat ti matid agumu na tangan na karo po di tongoli mo. Oy. Moy nanda sikula mananga kanaik no panahak. Subuh-subuhom ititakan na bay no nga. Oy. Haro po homi da saringgit tabay no. Kuri no mati. Kulom haro po saringgit ki. Hitinopod it. Kumbala ko may pamalihom. 2 ringgit lah. Iharatan talo. Haratan talo ko it hotdog. 2 ringgit. 2 ringgit. 2 ringgit. Bobot yang 1,5. Tumapik ta kono pod ay mongoy ipangahakan no kinorohingan. Nununa da kon na purimanan dat ay pukonsikahan koy mayaan na kayo dat itindalanan na kapasyon imilo dati boroson no milo dati pasusuyon umatanganak. Haro na po. Kumbal koy dat nakawayad kabaling kahangan da talunalun. Kemalangan kumbali matud harohit kawaya dat man rompak ne rompako numangan da tulun nasaluan potoy. Haro na pa'y pengalaman dati. Harohit aruhay na napatay. Sakit pa'y kukuro. Nga insanan na pa rin nga ay papakitahom mangigit dati mamurimon mamuhon dambot. Haro na pa dati koy mayaan dati kumakinorohingan. Hali piad asaro takon na mo borosot nasip pohoy ka. Nga tapot-tapohom iri no hipantamangan ng panghakan do kinorohingan kumadati. Jadi mantadidit ay napurimananam nawayan dati iri kadaw nga kada na dati lihuay poposusuy popohondom kumadi tanganak dati dat okon no poko panghakan do kinorohingan apo ela anom hinoh tako da timpubay no. Apo ilanom nasusuh ko pa'y gaya dat ako nako panghakan na kinorohingan. Asaraw ko gadi ka piadit hopod dagim 5 taon ko ba. Kadi mangimbulay. Hiri no minimpunitit iti minat harga minat takot tibo. Minat to ginsok. Kumbali matid mo maginsok dit dapat dagim 5 taon. Sayra na po dit ay gulyon ko kagu hondomon ko kagu hit nawayaan antakanid di. Na iri ni kamon kud gina-gina at konsikahan ko kumakinorohingan. Tu timpu dondo haro po timato. Haro po taduko. Haro po talingo. Itilong to pira tunturo da kayo. Pira tunturo da kayo. Hopod ka na po ako nga kontok. Duo na hopod da tunturo. Miko ya tunturo lapap. Kaman ko na po din. Iti tunturo longon hopod. O gumu na itarang ako ay akabangan do ginsakom ay iti tuturo. Tokoy. Bayan na po din kumarat nga. Ako nakasaraw doho nila. Ay lanta ko nagyan do hit. Man, paborosod. Ay no, di pamungaran to ko din ay lan ko. Puruton saga lagi. Pohondoton kuno po dilatarigi. Muaman ko ipapidada lain mo maguguk ko tilod. It okotod do po ba?
Do suway mo tigari okon do insok pa okon do kopit ologod sira do baynod osoro ko nga ay kumarat nga yung ko soron pipurimon ko po diti diad ano hino ay nga kinotilo na di ba minat nga puji Tuhan nanuano ko'y peluang dat ay harap po kasampurnaan iswang na ko'y nanon miloh pa kasarig gunaon iswang na palayanan. Amen. Iyo ko kadaw nga agumo ni pangalaman ako sayrad oroy tanat ay right ko ko'y mayaan tay ko mujizat iswag ko posyon miyampay kinorohingan. Halipiad o gumuy ko puriman datid iyo dit ay soot simbar kinorohingan. Iyo di ay sa mujizat kinorohingan. Nga o gumu ikadaw ikaw puriman dat agayo hot ko'y mayaan tay ka mujizat ti talangon kinorohingan kumadati. Mag-isuway-suway no pohot ay mujizat to porikotan do kinorohingan kumadati. Harohi ko puriman ko piyo i okitod itagwangan numato. Harohi it oyoyo no hari ay dati o purimanan. Nga iri nakasari it doho dot pagangatan kumadati. Iso no po'y mujizat to tagayo pinatahak ko kinorohingan kumadati. Timpo dendo sa ngimpasi to ko po. Iti pinuhobo. Itinit it agayo titahak kinorohingan kumadatid ay sa kironod aysan o purimanan do kayo. Aysan no pa'y kanta kanda o purimanan datid ay ko'y mayaan tay ka mujizat it ko'y talang ko ta purimanan datim tatuang gobay no purimonon datid mujizat to tagayo iti na pinuhobo dati. Ako na po ko mujizat to kinorohingan kay duan to kono pinuhobo iti tempo bay no tempo dono. Kasuwabon da suwab puji Tuhan iso mujizat sangimiyaw to ko po. Piro-piro taon gisam mo dando kapag yangis-sangis to ko po. Right to po kapanasakit to to kono borosan nila panasakit. Sumakit nga to kono poti. Nga hali pia sumakit haro po kapurimanan haro po hot kasiwatan datid mamurimun iti pinuhobo dot pinatahak kinorohingan kumadati. Mantad ko ralan no kaposyon di paimpasih to ko nunuhin nawayaan dati kada na dati lihuay kada na dati may tagakod iswang pamusarahan man kasari dati hondomo. Ina pa'y binara sa hitid ulangan buka 4 ayat kasiyam nga intang-intangan no kada dat ina pa'y nawayaan no di nga olihuan no kada to kono lihuay pangahakan na kinorohingan. Kada na atagak ko id pamuhandaman no sa ninaro kaposyan mo. Santa bidi nawayaan dati iri na dahit pasusuyon dati kumatanganak monongadu manangaki paingkura kinorohingan dat minangahak dati iswang na kaposyan. Wah, puji Tuhan tu okon no ko tanganak monongodu manangaki hot osusuyan dati iho pia kadaw nga sira dot ay kamu nga pudo kayo iso na po'y kamayaan kuno makinangaw nga inahi sarita dakod paingkukurohot nawayaan minid iso kinenon ang paingkukurod at tumbayaan takod iri na po nga panghakan da kinorohingan kumadati. Ay mayaan kung mati karangodit ay
sarita-sarita do kayud sayrad kapag yamong takod magyam balut. Iri no hit iso komantadit kagumuan do korohyan dati det sayra kapag yuruk-uruk tako isuanggat pagyam balutan. Sabat orikot isay kasiwat tay kaharohot paganatan moy to kono kagud hitin nango tuharohot pembaptisan magyamong to kagudot ay magilanggot bosaw nakatali bi baptisan hirih nandodot tumbay ano kud haro no hit ay bulayan datid paingkura nangkut aralan na kinorohingan dat pinapatunod ang pinapatumboyo datid isuang dat kaposian saninaro kaposian datid mo ni kita daw langah dono koy korongaw dat ay kasaksian do kayo kadaw alan sanda insan tadaw sumanu hara kasiwatan dati dat magiduduh teko paingkuran ang kupangahakan do kinorohingan kumadati kada teko nalihuay haro pangahakan do kinorohingan nga haro nagi kahaguhot panumpali dorogon domoy agal-agal mangahaki kaposian dati nga ilaay to kono paingkukurot pangahak do kinorohingan paingkuro pangahak korogon paingkuro panumpali dorogon haro no po kasariot ay ralandi rogon kadaud moy iyati no po nga atumpalid toko manta di pangahakan do kinorohingan nga sayra do pay samokon kasari dati kaposian dati kumakinorohingan iri na dahit pumunsay dati ogirot isuanggat kay sisaan katumbayaan dati kumakinorohingan songkuro ginayo dali si kinorohingan kumadati gisombot iyati no pohom haro kasariot kasiwatan dat intirungan paintayong kasari tokod isiriba do kuasa di kinorohingan pahitian to kanatit panamarasan tong bayno konsiko umad piramutan nagi kinapagyampayan dati ano misisa tokod isang sambayan kinorohingan isong kerja sorga konsiko do tatong bayno insan pakagud nalimpupusan dahaitit kay sisan panamarasan tong bayno inggod popohondom dahay paingkukuran ang kuralan kaposyon lobi pondo dat paingkukurat ralan kaposyon da iman rohani dahay di tempo nakatalim sangkurohot ay kinasanongo nu maya da pangahakan kay mayaan nagi mujizat isuang kaposyon dahay iri na dahi mila dahay daman pasunudo kumadi tanganak may dat ilo kadaw nga ogirot haro kasari ginawod somok sumakadong kumadya may nehay hako patilombus gisomok kapuriman kasari hadil sinu lobi pandamaya ditit pinuhobo da pinalasan no kumadahay timpubay no itine pangusikahan dahay ikalansanan dat igagompi no patilombus kasari iyahay kadaw nga kapuriman tumilambus kasari had ogirot isuanggat pananudan kumadya sikaw no gitatuang babay no tamangan no hay gisombo suwab posik hay miyampat tinandat olidas papatilombus at nuno na pay buru-buruan dahay nampunan no tinsanan no sa dahay Tuhan pinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus amen. Kung sikaw kumadati din sanan sanong-sanong ang dati nipih tutuang babay no sanong nipih ko kasadop hara tulod mo magusa ikalasanan dat pasanong nandon nipih tutuang babay no bahin ako po kapirubat ako tutuang suwab